Omukwezi kw'ikumi umwaka ogwo mu makuru g'eitwa Gacencwire tukakwereka RDC abebyamagara hamwe n'abanyeshengero bakyegegwa barikwemereza okwombekwa kw'omurongoti ogu hihi n'irwariro kungu bwahata ebigambo bibomira aha matama bwa nyuma ya Town Council kwikiriza barikwombeka omurongoti ogu ngu bagumizemu barikwombeka. Nitukimanya ngu twine abakozi bita bamwe abagenzero babahire bituga abakozere ki kugira ngo omurongoti gubase kubaho. Nituranga Town Clerk has already approved. Physical plan wa Kyegego Town Council has already approved. We shall not accept it tunekuranga twarwana kore barire sente za mukama omurongoti bazimugarizo bwire bucyari kare. Abebyamagara nibagira ngo omurongoti ogu nogwo akabika hangwa hamagara g'abantu na munonga bakazi benda n'ubwana buto habo kuba kuruga ha murongoti kuza ha ward hamwe n'oburaro bw'abashaho hariho uburingwa bwa mita zitari kurenga 5. Radiations ezo murongoti ogu zisobora kuleta obuzibu abomezi bw'abarwaire kandi already abasangire barwaire kyonka bayije kuyija mu irwaro batungira mu radiations ezo zibongereze ekizibu. Ensonga bwe kitwagamira ngo bagwemereze haro children ward omurongoti ogu gurye nyuma ya ward omurongoti ogu katandika kumana kora buretereza abana bandi abakuba abugano bukwa burwire batunga ebizibe bindi ebiri kweyongeraho. Abebembezi nibagira ngo Town Council irimo abantu bayorukwe kwikiriza omurongoti kwombekwa kandi obwe bo babire baguzi bire. So we discussed and what came out is that they must have no problem with the life of the people around that, the health center for. Company ya Ubuntu nyine murongoti nejja nelaninga process zonna out zonna nga bwe zino kola ki okutambula era Town Council ne producing out the approved plan Ubuntu netukubira netugamba everything is okay, now you can go on working. Omukugambaho n'abatura n'ababashikene n'omurongoti ogu konka batenzire kuzaha kamera zitu bashabire nganzi yihanga Robin na Banja okwija kubahwera ngo habo kuba n'uwatwire na Tereza enshonga